Hawaii, USA International, Reynaldo Rey Fiesta Sentencedor Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. In prenok ti motorsiklok manong nemi, orela na ganit it tiligay. Sa kuinbuelta manong nemi ti korong-korong ko kat sinubliak da di nakitak na nakaidda nga tao itiigid ti kalsada. Awan ti bituen iti tangatang manong nemi kasla lumaylayat ti ulep nga mangitinag kadagiti bayakabak. Awamat ti agpamyanan ken nagpaabagatan nga lugan. Kasla nagina na amin nga lugan manong. Ket sisyak lang iti adda iti dayta agundaway nga adalugan na. Tinisagak manong nemi ti motorsiklo ket tinasetgak tinaudatal nga tao. Tinalak ti flashlight ko manong nemi ket plinaslightak. Lalaki. Hawan puot na. Pinulsuwak manong nemi. Agpitpitik ti puso na. Adda nga ta, napasamak ken kuwana. Sa pulat no dasugat na manong nemi awamat. Binagkat kon nga inlogan iti korong-korong ket pinaspasa kon nga inpan isuna iti kaasitgan nga hospital. Ngem ti makadakas manong. Adayo ak iti sentro. So nga nagsubliak. Adada nga sa sadig no agsubliak ket sadya nga sumapulak iti ospital. Adangatan na may sakit gudwa nga oras ko marong nemi idi dadamakitak na sign to ospital. Pinaspasak manen manong nemi tapno kahit ko lang nga maisalakan ti tao na kahit kong isalakan. Itsak mariro, barito, wano baro. Manong nemi niwagdanon ako niti ospital, pinagonyak security guard, emergency konak, nangalad ati stretcher, inkargami ti lalaki, manong nemi sa da inserreken iti emergency room. Dili mo sa ganyak ti nurse, manong nemi. Kapinano yo, sir? Diyak kapinano. Diyak mo pa itnagan na. Nakita kisunay, nga nakaudatal iti, igit ti kalsada. Isungin taray ko ito. Mabaling kumalat tinagan nyo, sir. Inted ko tinagan ko manong nemi. Densyo. Kente apelyeto. Ano nga ta, nurse? Urahit nga ta? No, ang resulta ti amin? O, sir, urahin yun. Agurura ti pamilya ka. Adasawak nga agururay. Ken na duwa nga anak. Ano matawagan nila? Sir? Ang tibang tawag ko kada-kada. Pag-iuray lang. Tapos nga kabayag na. Mga 15 to 30 minutes. Nalpasan manong nemi ti 30 minutes, idira at darumwari ti emergency room, Doktor Isuna. Doktor, kumusta na ti insir ko nga pasyente? Okay. Adan puot na. Ano nga napasamak kang kuhanan, sir? Awan ti masapulan mi nga sugat. Nga madamad laking kuhanan ng mga iba ka. Nuwalat napasamak kang kuhanan. Hanyo ka ti ba nakasalita, sir? Ipaminti sa bali, ipaminti si room, iruarmin dito emergency room. Kalpasan na kita kayo itong teksarita. Inuruar da nga roden manong nemi kining panday ti may sa kwarto. Dinisit ka kisona. Kumusta ka na, ading ko? Ading ko, anak, baro ka, din to damat na nasawak. Den siya tinakan ko. Katsi ka. Anat nakan mo? Marlon. Anat napasama ka ka? Intapok dak. Ibag taong donor mo. Dalaing. Sakit lang dito sikok. Ket
Iti pa nakita po mo. Isot pa nakapukaw mo tipuot mo. Saan? Minansudak. Sino da? Tsaka mo. Pinikapdak na wan ti basol ko. Nagkurso na dahandak lang. Baglagi din ta. Awan ti naramat da nga patadam. Ti laing saka kinima da. Yung ako may ti markana. Ay kamanak kang kamanong densyo. Ibatim kanyak ti complete number. Ay complete name and address mo. Kat dumten to ti guntaway. Nga makasupapa ka keng ka. No sa nga gabukeng ka. Tsak lamon. Noan niya tinagtong palam. Tingkay nangigan, papagayam ket may salay nga paset. Ti pagkasalitaan ni Densyo ng ente pinauluan iti tulong. Tinulungan na ni Marlon nga naiwalang iti igid ti kalsada. Kabayatan nga agawid kuman ni Balayda nga nakakurong-kurong. Nga nakatapag sa pulan ni Densyo. Nga pagayam ababa nga lagip tinapalabas nga intay ibasa dito'y page ni Paring Ray nga Reynaldo Bono Ray Fiesta Sentenciador Award. Ket no madama kay agbuy-buya, paki-share, paki-like, ket no saan kay pa nga nakapalo iti page ni Paring Ray, paki-follow. Ket into no mai-upload dito nga video iti page no YouTube ni Paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Paki-share, paki-like, kaya nag-subscribe kay kuma. No saan kayo pa nga nakapag-subscribe. Iti YouTube channel na. Papagayam ni manong yung anemi dito, Nemi Ruiz, host iti lagip tila palabas, iti Action Radio DCJ Silawag, iti panangipat maton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II, iti agtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2020 2026. Babayan kini Reynaldo Ray Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Ken iti program atayong lagip tinapalabas papagayan. I-share ko So nga sa kayo, i-share ko mamet. Ta madamdamalayang inte to ituloy nga ibasa. Dito'y ababa nga lagip tinapalabas. Ni pagayam tayo nga Densyo iti probinsya ti Ilocosur. Ano nga pagtungpalan na itong istorya, padanan nyo. Hindi man denggan dito'y panagyaman ken panangawis kada kayo ni Rema dito'y first grand finalist tayo. First grand finalist iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kini Mrs. Rema Godoy iti Barangay Tangatan, Santa Ana, Cagayan. Dagyan tayo, ti panagyaman ken awis ni Rema. Ang giyaman ang unay, tanapili ti pakasalitaan ni anapnuan ti panagigasang lasa. Anangawak iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Ket awisin kayo nga surat met, iti lagip tinapalabas. Iburay yu met, ti pakasalitaan nyo, apakaadawan ti adal kan sursuro, ket padasan nyo met, ti mangaba. Okay. Happy Valentine's Day. Kada kaya amin kagami. One, itatangal daw kat Valentine's Day. Kapot February 14, 2026, Saturday morning. Happy Valentine's Day. Kada kaya amin nga sangapada. Da kayo nga viewers. Iti Ray Fiesta Sentenciador Award page. Kaya kasama tayo iti manong naming page. Tinumotibiyang ay padamdama hindi ito agdir manong name madamdama kalpasan dito nga istorya nga intay ibasa. So kada kita aming birthday tangal daw apo double celebration ag-birthday da sa Valentine's Day pa ikapsat king Gayem. Kas kini Bebs M. Dayos. Happy birthday king ka Bebs and Dayos. Iti Hong Kong. Nadakapala ta Hong Kong
Ken kasama ten ken ni ipag ko nga Juliet Ruiz dita Abu Dhabi. Happy birthday kada kay aming nga sangapada. Kahit kung ipalagip kayam kin kapsat dagiti tatakkel nga apaken nyo no agsurat kayo iti programa tayo nga lagip tila palamas ken no mga bak kayo. Grand winner umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Kan may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Kahit kung ipalagip, kada kitay grand winners tayo. Iti last year, 2025, ti grand winner nga ni Erlinda Lydia Paligat iti Kalayab. First runner-up ni Lourdes Yumul iti Barangay 5 Lawag City. Second runner-up ni Florendo Tagupa iti Poblacion 4 Pasukin. Third runner-up nga ni Imelda Hageman iti California. Ken dato special award tayo nga ni Nirmla Sadio iti Paway Ilocos Norte. Padaanan nyo ti panakaipablis, panakaipablaak dedi awarding ceremony. Aya iti December 16, 2025 may pablaak dita iti Banawag. Gaya kada ti issue tong March 1 gingkan ti 15 next issue. Aya kakamot handang sana iabot dato March 15 to February 16 to 28. Either kada kita nakto kumita ti Banawag no dajay. At the picture yu jay. At the picture yu jay nga nakaagam ka nagiti plake kenda di sobre sakay na okuran. Dakay nga nangapag. So padaanan nyo na intact iti nakpanang surat sa jay ken ipablaak. Maipablaak. Kaya di kita madamang agbibuya kanya kita. Sino da? Ni Josephine Stango. Kastawatan ken ni sino da? Datang ato? Kabugaw. Diyak man makita. Tanagan na. Doble man tag-comment. Gayem. Norelin Perdido Tamalay. Madama pa yung agbibuya. Dadya nga to. Diyak makita dara. Kabugaw to pilyado na. Ehersyu. Kabugaw. Happy watching ka. Doon yung message lang. Diyak mabasa. Okay, intero din ituloy nga iba sa papagayam dato yung pakasalitaan ni Dencio iti probinsya ti Ilocos Sur. Bigaten manong nemi idi tasumang petak diti balay amadan danagan ni Helen nga asawak. Nakariing maten manong nemi di dua nga anak mi nga madamadan nga grup-grupo at manong naming nga mapanagbasa. Di namang ti asawak manong naming no apay natapasamak. No apay ka nalataw ka nagawid. Apay nabigatan ka nagawid. Imbaga kang kuha na manong naming tinapasamak nga datinulungak, nga lalaki, nga insublik sa jay sentro anagsapol iti ospital nga nakaisir ka na. Talamar aramid mo. Ikasanon no si kaumat pasusulin da. Nga nang dangran kang kuha na. Kasano ko mga sakti papasulan taga sa karuti ng tulong. Dangran naglakwamon. Dito ni. Pasensya ka. Saan ko natsambahan ti napintas nga presyo. Manong na imikomporma itin nagpagsapulan agbangkagak ngagmula itinateng ken kastamaten adda dua nga diso nga peskejes ko iti waig nga pagtaraknak iti tilapia manong nemi nga iso tinarbas ko nga napanim lako ket narabyanak manong nemi ta adong arod digiti kakompetensya nga glako narigat kong naibos ti lakok manong nemi ket nalakapayan ti presyo binaratda hanga balik ko nak tada makwartaan. Nakurapay kami lang agasawa ken Helen, tapad pada kaming high school graduate manong. Ket gabutad danak mi, siyempre mas asikasuan na di kita ubing, kastamaten manong nemi nga irapin na tagtagibalay, pasaremet adagundawin ng umay tumulong kanyak sa dibangkag. Ken asikasuan na mat ti talong baboy nga taraken na manong nemi,
ken native nga manok. Lugas ka sa nalaing manong nami basta nagagat kam lakid di nga agsapul iti pagbiag mi. Kani Helen nga asawak. Makaurnong kami tapno di kasta ket may saganami tinaran niya nga masakbayan ti kita. Nagtultuloy manong nami iti pa nagsalukag mi ti asawak. Kada damat digdigon daway nga dagsakit kada kami. Gastos manin tanya nga ron. Ket agsakit ka ket masabo na gumatang ka ti agas. Ibang tawon di kiti madisgrasya kada kami nga pakaalaan iti pagproblemaan ti gastusen. So nga magbaga kada kiti anak ko agan anadda anong nami tapno di kasta ket maliklikan datan yaman nga aksidente. Kastagmat iti panagbanayhok manong nemi nga mapan na mangilako kadagiti produktok iti bangkag wenno dagiti produktok iti uwai. Kangkanayan ba't nga magbagati asawak manong nemi iti panagan-annad ko. Nagraduaran ti inaunaming manong nemi nga ni Shirley iti elementarya ag high school. Rumigrigat ti panagbiag mi. Taumat ado manong nemi nga ngumingina dagiti magatgatang ken kasapulan mi. Idi tagraduar maten manong nemi ti inaudi nga ni June iti elementarya. Ken adamaten iti high school. 4th year high school manong nemi ken 1st year high school dagiti anak mi. Kumbaga takayat na taglugan ti kurong-kurong tamapang ko itulod ida iti pagbasahan da manong nemi ti sentro ti ilim. Naging ka manong nemi nga iti maysa nga bigat saan nga makabahon ni Shirley. Apay, ano ba pasama kang anak? Anak ko na ito, anak mo. Dinamag ko kay Helen. Tsak man mo. Data tiyan na. Sarapay na tiyan na. Uno saan? Pasari tapos na. Tiag sakit. Nangrona no kasta nga gregla. Anak marikrik na. Nagkapsuotak tang. Kaya nagsakit di tiyan ko. Tiyan ka na pusong. Baka madatnan ka manin. Lipas ko lang. Anak tarami doon tadan siya. Di damat amo no anit ipatumar na. Siyempre, hospital lang. Ito hospital. Ngayon oo, anti pagbayad. Adasan ka basit nga, urunong ta nga, may sagsagan na ito para iti pagmatrikulaan ako, mainto nag-college sa balinto asaritaan na itan. Kaya baka saan nga umanay, mga sinapo Diyos. Manong namin taray mga ro dito hospital, no sa dino nga hospital iti nang itarayak, iti tinulungak nga baro. Sadyay manong namin iti nang panami iti anak mi. Pinakasarita min to doktor, manong nemi, kasapulan to operasyon. Doktor, iti kapitan nga panawin. No operasyon, doktor, darakal ti pagastos. Kapilitan. Ken kasapulan ti specialista nga doktor. Ada ka di available nga ron, doktor nga, ma-operar ken kuana. Nga ibagbagay ng espesyalista. Yung oray tayo suna. Tasampay si Mangpet. Kaya taramidan nyo, nagsagana kayo. Mangisagana kayo iti magastos sa kwart. Magastos. Kwarta nga magastos. Tasakbay nga marugyan ti operasyon. Masapon nga. Adanas ka nga may deposito kada kayo. Kat no awan may deposito, doktor. Depende ka rin, doktor, nga mga operar kang kuhana. Dandanin. Ang bati ka nga lakay. Tasyak ti papan mga remedyo. Komporme ti dati mabaling ko nga asid nga pagpatulungan. Kinuna ni Helen nga asawak man. Hindi daw masideg nga doktor kanyak manong naming
naka face mask, nakabadot doktor siyempre. Lagay ka diti ama, ti pasyente. Uwan doktor, kasapulan ko ng tiba, pa naka-operar na. Anat nagan mo? Sir, densyo doktor. Sige. Tila nga rami din tayo. Mang densyo. Tiag kararan. Adubatan ti pasyente ang astoy nga tinaming ko. Awa matpekid diti nakapaayak. Babahin tinapas nakintay pa nagkarara kinabo Diyos. May salakan ti anak mo. Nagkarkararagak manong nami kat idi tagapuak iti panaka-chapel. Ti hospital. Isumatan ti kaadta ti asawak. Kumusta tanak ta? Inoperarandan. Uri ako pati, nideposito ako kwarta. Ti doktor na mismo tinakasaritak. Ti laing kini daw na. Ti pa nagkararagta kinabo Diyos. Gabalay kiti operasyon. Nalpasan ti pa nagkararag ko. Ada na remedyong ka kwarta. Ada basit. Nga mamok. Ada basit lain da ito. Hanga balialan. Panagkunak. Ti doktor nga mga asikaso itay ta nagtakit na saya ta doktor. Nagmalem manong nami yaking ka nga ibaganda nga nalpasen ti operasyon ket balegi. Agyaman kami, Diyos ko. Agyaman kami. Intrasperdahan manong nami ni Shirley nga anak mi itiya kwarto. Private room? Doktor, nurse, awan pagbayad mi ito. Iso timbaga ni doktor. Kapag na pangipanambikan ko anak. Tapno alalisto nga makapag-recover. Ti doktor nga nung operar kang ko anak. Manong tati, bayadan mi nurse. Kasaritan ni doktor. Isot makaibaga. Numanot doktor Sfina. Kaya hindi kiti nagastos na usar iti operasyon. Kaya iti bill iti ospital. Isodeta ni doktor. Doktor. Agaman kami, doktor. Iti asawak na Ellen. Ni Shirley tinaw ng anak mi. Agradwarto iti high school. First year high school matinaw ti mi. Dua lang dikit anak mi, doktor. Doktor, saan mo ko manginginaan? Tapno, di ka po na yung mailumlum ti utang. Awan tinas kang bayatan nyo, Mang Densyo. Doktor, siya akong ti amin na makamo. Naging ka rumwal, ti anak yun. Siya amin nagbayad. Hospital bill, kenti fee. Malipod ko makanya. Doktor, nagsasayad ka. Kabuta nagbaling ka matiding na siya at kanya, Mang Densyo. Siyak ni Marlon. Tiding salakan mo. Ngayon taray dito ospital. Nakusta. Tulong-tulong lang, Mang Densyo. Sinalbar mo tibiyak ko. Babayin, ti panangaramat ni Apo Diyos king ka. Sinalbar ko matibiyak, tinaw ng anak yun. Tasyak matinaramat ni Apo Diyos. Tulong-tulong, Mang Densyo. Imbag da siya naklatang linamsan. Imbag da sinubyanan na kadintray na ospital. Thank you, doktor. Ni Apo Diyos ti rumbeng, antay pagyamanan.
magnesium. Saan lang nga di marunay itinaitad ni Dr. Marlon nga tulong kada kami. Agsipod ta, no, dakas ta pakarigatan mi iti panagbasa, dagiti anak mi, ket umasadag kami kenkwana. Mangted nga mangted. Aging ka na paggraduar mi, dagiti duwang anak mi, manunay mi, ket iti agdama, at dada nga trabaho. Napintas ti trabaho da, ket babayan ti panagtindulong da, nga agkabsat, napapintas mi, ket napalagda, napadakkel ti family house mi. Limawa met manunay mi, dagiti pagbangkagan mi, ket saag lang nga sisyak tagbangkag, no di ket siyak tagitado, no anya tiramidan di kiti kaduami. Kada doon mo ka, manunay mi, di kiti produkto mi, ket umay ang angkaten di kiti komersyante. Nateng, bunga tinateng, ken dagiti limawan nga piskaryami iti labia. No pagtrabaho dagiti anak mi manunay mi nga nagtultuloy itingkam panagtrabaho iti asawak. Ta rason mi nga ramidan dagiti umasadagmet nga patulong kada kami, ammo da nga natulong kami ket tultulungan mi ida. Dagdagdangan min dagiti anak mi agasawa dan tapno ni kasta ket tag-asawa dan tapno adlamet na buko mi. Palubos ti Apo kada tuwing atawen 2026 manunay mi pag-asawan ton da Shirley ken ti boyfriend na. Kaya nga ron ti pagkasarita, kalagyaman ako na ti laing mo nga nangiba sa manunay mi ket sapay kuma, dadamat na ibatik ka adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak ka nagbuya, more power to your program. Ito agyaman nga pagayam mo, Densyo iti Lucosor. Thank you, Densyo. Tingkang buray nga ba nga lagip tinapalabas mo, iti page tayo nga Ray Fiesta Sentenced Award, iti programa tinga lagip tinapalabas. Ni Arnel Sambusonido, agbibuya kada tayo ni Ana Pimentel, Mila Milyare, Norelin Perdido Tamalay, Ken Dumapay nga nagbuya. Salamat po kada kay amin nga sangapada. Madamdama, agkakadwa tayo ito, iti Dear Manong Nemi, Happy Valentine's Day kada tayo amin nga sangapada. Thank you for watching.